Niko nikada neće uspjeti da stigne dostignuća Novaka Đokovića i velike trojke. Evo i zašto. Srbin je zajedno sa Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom kompletirao period dominacije velike trojke nad tenisom koji je trajao preko 20 godina. Jannik Sinner i Carlos Alcaraz su fenomenalni, istinski vanserijski igrači. Ali evo koliko bi njima dvojici, i argumenta radi Joao Fonseki, trebalo da stignu veliku trojku. Nole, Roger i Rafa kombinovano imaju 66 Grand Slam titula, dok mlađa trojka ima već 7, što bi značilo da je neophodno da od ovog Roland Garrosa pa u narednih 15 godina da svaki slam pripadne njima, bez izuzetka kako bi ih prestigli. Rekord koji će još teže biti dostižan jeste broj Masters titula, kombinovano 104 za veliku trojku, što bi značilo da ako uzmemo u obzir da nova generacija najboljih na svijetu ima 11 Mastersa, ona mora da osvoji svaki od 9 Masters 1000 turnira u narednih 10 godina, a opet se ne bi izjednačili sa velikom trojkom, a poznato je koliko je teško biti konstantan na ovim turnirima. Što se tiče nedelja na broju 1, stara garda ih ima gotovo 1000, a kada se oduzme vreme provedeno na vrhu nove generacije, ostaje da Jannik, Carlos i Joao budu na vrhu još svega 16,5 godina, bez prestanka, da bi ih stigli. Tada bi Italijan trebao da ima 39 godina perspektive radi, a sve ove brojke su bez uključivanja Endija Mareja u njih, sa kojim bi vremenski periodi bili još banalniji i teže ostvarivi za narednu veliku četvorku. Rekord koji je možda najlakše stići jeste broj ATP finala, kojih velika trojka ima samo 13. Rafa ih nije osvajao, pa ostaje da se taj pehar osvoji još svega 12 puta kako bi se dostigli najbolji svih vremena.